In pozdravljene, drelavke in drelavci. Z vami sem MiciCat123 in igramo Minecraft. In sicer Micro Battles na Hypixelu. Takle. Imamo 3 jabke, lok, puščice, bomo stek sproti dobivali meč. Si bomo nabrali tole. Takle. 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 Tole. Ok, kje so naši? Jaz sem rdeč. Ok, gor gremo očitno. Ok, gremo gor. Če naši tako pravijo. Ok, evo. Takle, bomo tole prešparali, pa bomo pogledali za kje je kaj. Takle, tegale skinali. Bi še onga tam. Ja! Dal so. Halo, zeleni so na našem. Ok. Opala. Bi šli na njih, ali kaj? Jih bomo gledali. Mogli bomo i dol, če se bo rušlo. Dali smo očitno. Nismo sam. Ja, mrtvi smo. Okej. Ano, in se vidimo v naslednji rundi. Evo nas nazaj. In mi smo Archer. Gremo. Rdečih je 5, to ni pravično. No, modri so še samo 3. En moder. Ok. Kje so zeleni, idem z njemu. Ne, ubili so te, jo, budalo eno. Zeleni, go. Gremo zeleni. Gremo zeleni, gremo najboljši. Takle. To je to. O, debilen, skoro me je ubil. O, fuck. 3 na 3. Okej. Takle sem mu dal nekaj, da ne rabi. O, on. Uje, pendiš. Gremo. Se pričujem, bil sem tiho, verjetno full. Oj, spet je bil tiho. Ajde, zeleni!
Ajde, to! 2 na 2. Ajde, zelen, to! 2 na 1, rumeni. In konec je, zmagali smo! Sicer jaz nisem preživel, ampak zmagali smo! GG. Good game. In imamo Archer Kit, gremo naprej, gremo v gring. Okej. Najdel sem 23 paintballov in gremo malo pogledat, kaj imam. Melon. Njom. Jej. Melone. Yeah. Njom. In 7, 6, 5, 4. Ona hiška piše coming soon, tam je parkour coming soon, tu je lava parkour coming soon, mislim da. Okej. 4, vsi smo 4 in gremo zeleni. To je tisto. Že kopamo pesek. Takole. Rabimo ga kar nekaj, se ste videli, da nam ga je pred zelo zmanjkalo, pa koliko smo ga imeli. Ej, tja, nam je že šel en. Ojej, nam ne gre slabo. Okej. Ful preveč se skopam, pa okej. Well. Okej, okej, nobenega ni. Ajde, zeleni. Ono se gre samo en srček. 3 smo. Mislim, da bomo zmagali. Kaj? Se me bojiš? Na to, veš. Jej. Še en je, tu gore. No, bomo že. Moder je bil hacker, ali ka? Če te je ubivam prej, jebem ti. Tale hacker po mojem. Mogoče tudi ni, ampak. Vzeli vam kitko makram, pa je tole lahko kopal tetle. Tako vsi zeleni so pomrli. Zanimivo. Sem mislil, da lebdi kar tako noter v blokih, ampak ne. Moder sploh ni damage dobil, ko dal skočil. Ste videli to? Mislim, da je to hacker na hackerja. In... Wow. Postavil je kaktus. Ja, hacker je zmagal. Hacker. Če prej bi lahko v lavo skočil, tak si hacker.
In ko smo v zelenem timu, no, ali paintballom vrš, jej. Wow. Jej. Ne more več. In, to je to malo posovraži. Potem en, dva. Beri mi zmanjka. Okej. Stekla so se razbila. No. Še bom. Pa se pričujem, ruknil sem v slušalke, če ste vi slišali. Ne. Kaj sem cviknul. Pa kdo me to je BMTiš? Slušam čim manj kleti. Ja, kar čez lavo. Aha. Okej. Glede. Kaj je? Če imaš hack, ne morem te ubiti, če imaš hack, je vem ti. Hackeren, ti pa nisi hackera, ne. In ubili smo ga. To nisem... To so hackerji. Ok, se vidimo v naslednji rundi. Igramo si z Skaličom. Kje si stari? Kaj imamo tukaj? In tukaj je še en Skalič, oh my god. Še več. In sedaj se pa res vidimo v naslednji igri. Evo nas nazaj. Prej smo s temo igrali. Vse zdi se mi. In zdaj bomo šli pa v Modern Team, kjer so sami hackerji. Če ne bomo pa... Se pravičujem, po pomoti sem nehal snemat. Evo ga. In... Nodeno. Še... Kopaj! Gremo. Ajde, še kopaj, še kopaj. Modern, pa kak me je ubil? Okej. Ja, ubite hackerja. No, pač, to bo to, ajde, eno rundo bomo še šli. Se vidimo v naslednji rundi in bo to, ja, in bo to zadnja runda, 5. Jej. In evo nas. Ja, vmes sem mogel preveriti, 200 skina, se mi zdi, da so. V redu. In vmes sem preveril zvok, ker se mi je zdelo, da je... Ugotovil sem, da sem imel mikrofon zelo nizko. In sem pogledal videe in je očitno zvok v redu. Na srečo, jej, kje si stari? A niste prej bila 2 taka zemljena skina? Ali je to še en? A bi še mi kak TNT vrgli? Sam se ne da. Ja se da. TNT! Okej. In gremo. Kjer smo? In smo zeleni. Tukaj vidite, kjer smo. In še... spet ta hička. In gremo. Hop. Imamo 3... Koliko? Bomo nabrali 15. Ne, malo več. 20, evo. Evo ga. Okej. Ne.
Watch out! Watch out! Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, super. In naši so gor, tako da grem tudi jaz gor. La. Ok. Evo nas. In rekel imam arčerja. To, zadetek. In še tiska tamle. In zadetek. Ok, smo še 4 na srečo. O, Lenas. Alo, vrgli te bojo dol. Ok. Pa daj mi puščice. Daj mi puščico. O, to. In... O, oba sem falil. Ok. Ej. Ruši se, by the way. In zadetek! Rumene! What? Ok, fajn nam gre. Ok, ste slišali zdaj neki zvočnik? Ali ne? No, ni važno. Predtem, ko sem pihnil sem se nalažil, nekaj preverim. In še enkrat, kaj delam v Romuniji? In, jaz tamle v Romuniji vse živce popijem. No, tizgale, bi bilo fajn trofit. Takle. To sem falil, ali kaj? Kaj sem to falil, okej. Stvari se dogajajo. Za zadnjo rundo bi bila lepa zmaga, mi smo še 4. Okej. Mislim, da je napisal team go down. Oh no. Ne. Zeleni, zmagite zeleni. Ajde zeleni. Ubite to. Ajde zeleni, še imate, samo 2 modra. Ok, super, tuf, to, še, to ja, 2 rumena in 2 zelena. In rumeni so low HP in... In radavke in radavci, to je vse za to epizodo in se vidimo v naslednji!